Akiaria ri kanitha-ini wa St Peters County-ini ya Narok, Ole Ntutu ni akomithitie na njira nene riboti iria ciongererekete na gikiro kia iguru cia airetu a thukuru kuoha nda mbere ya marikitie mathomo mao, undu uria ucungireirie aingi gutiganiria mathomo mao. Ntutu ni arutite mukana muhiu kuri macibu othe aria icigo ciao igukorwo itongoretie hari aruto a airetu gukorwo mohete nda, akiuga ni megutacokirio makinya ma kiwatho undumwe na gutigithio wira. Sisi kama serikali hatuwezi ruhusu hiyo na tutakuweka ndani. So tukienda kuangalia hiyo record ya kwamba assistant chief fulani ama location fulani ama ward fulani iko na idadi kubwa ya watoto ambao wanatiwa mimba, basi wewe mwenyewe ndio utajibuka, ama utuambie ni watu wangapi ambao umepeleka kotini, ili kotini ama sheria ichukue mkondo wake. Oho ni oritia aciari othe guikara cemba hari kumenya migendere ya ciana ciao cia airetu niguo kuhukia kaima na ciko cia kuoha nda mari anini. Kama hujasema wewe pia uko na shida, kwa sababu kwa nini hujatuambia nani ameweka mtoto wako mimba? Inaonekana ya kwamba mnaenda kufanya ile kangaroo court, alafu unapeana mtoto yako atiukilipwa ng'ombe ama ngamia ama vitu kama hizo. Hiyo hatuwezi ruhusu. Ntutu no athiete na mbere na kuga thirikari ndikuregeria mikanda yayo hari guikia ngono aciari aria mekunyitikana na mahitia ma kwaga kuhura riboti o yothe egimaine na ciana ciao cia airetu kuoha nda tene, undumwe na ekwirwo agiko kiu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.